Okay, good morning. Thank you for inviting me. Thank you. I work as an attorney at law for the local government organization in Norway, which means that I provide legal advice to Norwegian counties and Norwegian municipalities. Labrīt, mani sauc Frode Laureit. Es esmu zvērnāts advokāts un pārstāvu organizāciju Norvēģijā, kas sniedz juridiskus padomus un atbalstu pašvaldībām un rajoniem. We have 428 municipalities in Norway. This is not the city of Bergen. I said there something bad has happened. This is from Honningsvåg, way north in Norway. Norvēģijā ir 428 pašvaldības, un šis attēls ir no ziemeļu rajoniem Norvēģijā. We have 18 counties. This is from the city of Bergen, which is in the county of Hordaland. Norvēģijā tad ir 18 rajoni, un šis attēls ir no Bergenas pilsētas, kas atrodas Hordalandas novadā. The capital, Oslo, is both a municipality and a county. This is from Oslo. Un Oslo ir gan tātad pašvaldība, gan rajons. I'm not paid by the tourist board. This is just to give you an expression of how Norway can look like. Tas ir tikai ieskats par to, kāda var izskatīties Norvēģija. I think I also have to say something about KS, just as you know how we are working. Every municipality, county, and approximately 500 enterprises are a member of KS. And KS advocates the interest of its members, and we exchange and development of experience and knowledge. We also bargain tariff agreements on behalf of our members, and the legal department where I am working, we provide legal services to our members. Tātad nedaudz par šo organizāciju KS. Visi tātad Norvēģijas rajoni un pašvaldības, kā arī aptuveni 500 uzņēmumi ir KS biedri. KS aizstāv tā biedru intereses, sniedz un nodrošina pieredzes un zināšanu apmaiņu un attīstību. Tāpat arī KS nodrošina to, ka mēs cīnāmies par mūsu biedru līgumos par labākiem tarifiem. Un KS juridiskais departaments, kur arī es pārstāvu, tātad sniedz juridiskos pakalpojumus tā biedriem. The speaker preceding me outlined the legal framework for state aid. For Norway, it's more or less the same. Iepriekšējā runātāja stāstīja nedaudz par to, kāds ir šis tiesiskais regulējums saistībā ar valsts atbalstu. Jāsaka, Norvēģijā tas ir diezgan līdzīgs. Norway is a member of something called the European Economic Area. That is an economic area comprising all the members of the European Union and also 3 members from an organization called EFTA, which Norway is a member. Those 3 countries are Norway, Iceland, and Liechtenstein. Tātad Norvēģija ir Eiropas ekonomiskās zonas dalība valsts, un Eiropas ekonomiskā zona ir tāda zona, kurā ir visas Eiropas valstis, kā arī vēl 3 EFTAs valstis - Norvēģija, Islanda un Liechtensteina. So, the EU regulations will also apply in Norway. Due to that, we also have a Norwegian EEA Act, we have a Norwegian State Aid Act, and we also have a local government act which says
how Norwegian municipalities can give state aid, and we also have an intermunicipal company act which says how enterprises owned by municipalities can give state aid to other enterprises. Uz Norvēģiju attiecas visas Eiropas Savienības regulas, un tādēļ mums ir arī mūsu likumos iestrādāts, tādēļ mums ir Norvēģijas šis Eiropas ekonomiskās zonas likums, Norvēģijas valsts atbalsta likums, tāpat arī Norvēģijas pašvaldību likums, un starp pašvaldību uzņēmumu likums, kurā noteikts, kā pašvaldību uzņēmumi var sniegt šo valsts atbalstu citām organizācijām. Municipalities can be different from different countries. In Norway, municipalities are what I would say generalists. A Norwegian municipality can enter into any business it would like to enter into, as long as it is allowed by the law. Nedaudz informācijas par Norvēģijas pašvaldībām. Es saku, ka Norvēģijas pašvaldības ir ļoti vispusīgas. Tās faktiski var iesaistīties jebkādā uzņēmējdarbībā, ko pieļauj likums. On the level of local government, it is the municipalities who carry out local government. The state does not carry out local government. You can find that in some other countries, but not in Norway. The municipalities is the local government. Šīs pašvaldības nodrošina pašvaldību pārvaldi, un to nedara valsts. Tātad katra pašvaldība ir pārvalda šo attiecīgo pašvaldību. When Norwegian municipalities go into businesses, they can do it on different ways. They can do it within their own organization, or they can do it in different kind of public-owned organization, or they can go into private joint ownerships. Tad pašvaldību uzņēmumi, kā var veidoties, ir ļoti dažādi veidi. Tās var būt gan pašvaldību uzņēmumi, gan veidot kādas privātas sabiedrības vai kā citādi. This is the Norwegian EE law. This is something you heard just a couple of minutes ago. And as you can see, the same applies to Norway. State aid is not allowed if all of these conditions are met. Arī Norvēģijā tātad ir šis Eiropas ekonomiskās zonas likums, un tajā ir noteikts tas pats, ko mēs jau dzirdējām iepriekš, par to, ka valsts atbalstu var sniegt tikai tādos gadījumos, ja izpildās šie minētie nosacījumi. It must represent an economic advantage that also include tax exemptions, grants, loans and government holdings. Tātad šai aktivitātei ir jānes ekonomisks labums, ir jābūt tātad nodokļu atvieglojumiem, tie var būt arī kā granti, aizņēmumi vai valsts uzņēmumi. And it must come from public resources. Finansējumam jānāk no publiskiem resursiem. The recipient must be engaged in economic activity. That means that if the money is given to a private person, then it's not economic activity, and then it's allowed. Tātad saņēmējiem ir jābūt tādai ekonomiskai, jāpiedalās ekonomiskā aktivitātē. And the aid must be selective. That means that not general applicable for everyone. Šim atbalstam ir jābūt selektīvam, tas nevar būt vispārējs. And the aid must have distortive effect on competition.
Šim atbalstam nedrīkst būt tātad kropļojošai ietekmei uz konkurenci. And the aid must affect competition among member states within the EEA. Un šim atbalstam ir jāaktivizē konkurence Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstu starpā. Yes. And all of these conditions have to be met if the state aid is unlegal. Tātad visiem šiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem, citādi tas nav iespējams to piešķirt. So, if a Norwegian municipality is giving an economic advantage to a Norwegian company, it comes from the municipality's own money. This company is engaged in economic activity. It's given only to this company. It has distortive effect on competition in Norway, but not on other member states. Then it's legal state aid. So it has to distort competition with another member state to be unlegal. If it does not, then it's compliable with this state aid law in Norway. Tātad, ja Norvēģijas pašvaldība piešķir šādu valsts atbalstu, tad atbalsta saņēmējiem ir jābūt zināmai ietekmei uz konkurenci, vai tas var nebūt Norvēģijā, bet citās dalībvalstīs. Even if the competition has effect on other member states, it is legal on the same exemptions that you have here in Latvia. It is okay with de minimis aid. Tātad arī šie izņēmumi ir tādi paši kā šeit Latvijā. Tad pirmais ir šis de minimis atbalsts. You know, there are several thresholds. You have 200,000 euros over 3 years, and you have loans and you have guarantees. You know all of this. Jūs zināt, ko tas nozīmē, tātad šie ir summas griezti 3 gadu laikā, un par garantijām vispārējo jūs jau zināt. Yes. And we also have this general block exemption regulation within the EEA area. Tāpat arī ir par grupu izņēmumiem vispārīgi šī regula. These are exemptions not notified to the European Union, but to an authority which is called the European Surveillance Authority. Tātad šie izņēmumi, kas netiek paziņot Eiropas komisijai, bet Eiropas And they also provide state aid guidelines like the European Commission does. Tāpat arī ir vadlīnijas par valsts atbalstu. And we also have this exemption for services of general economic interest, as you do have within the European Union. Un tāpat kā šeit Eiropas Savienībā mums arī ir izņēmums par vispārējiem ekonomiskās intereses pakalpojumiem. And as a basic point, it is up to the member state to decide if something is of general economic interest. Un arī šeit pati dalībvalsts izlēma, vai tā ir tātad vispār ekonomiska interese. Yes. The Local Government Act of Norway says that in section 50 that a municipality is not allowed to take up loans on behalf of other. A municipality can only take up loans for its own use. Šeit tad nedaudz par pašvaldību likumu Norvēģijā. 50. pants nosaka, ka pašvaldība nevar ņemt aizņēmumus citas personas vārdā tikai lietošanai savām vajadzībām. That means if the municipality don't need to take up loan, but they have financing of themselves, then they can provide state aid from those resources. Un tātad šo valsts atbalstu pašvaldība var sniegt no saviem resursiem. If a municipality is going to guarantee or put up security for other financial liabilities, any such resolution should be approved by the Norwegian ministry. Tātad nākamais pants nosaka, ka ja pašvaldība sniegs garantijas vai galvojumus par finanšu saistībām,
tad jebkurš šāds lēmums ir jāapstiprina ministrijai. Yes. And this, as a main rule, is not allowed for private businesses. Un tas nav atļauts privātajiem uzņēmējiem. Yes. I would now go through some cases from Norway, just to let you know how several kinds of challenges have been dealt with. Tagad es nedaudz pastāstīšu par dažiem gadījumiem vai lietām Norvēģijā par to, ar kādām problēmām pašvaldības ir saskārušās. I do this so maybe you can, those of you who are working in Latvian municipalities can see which traps you should try to avoid. Droši vien skatoties un klausoties mūsu piemēros un pieredzē, arī jūs strādājot savās pašvaldībās, varēsiet redzēt, kas ir tie slazdi, kuros nevajadzētu iekrist. The first case is from the county of Aust-Agder, which is down south in Norway. Tad pirmā lieta būs par rajonu Aust-Agder, kas ir Norvēģijas dienvidos. Most counties in Norway runs bus services. Some of them own their own buses, but others make arrangements with private bus companies. Tad lielākā daļa pašvaldību nodrošina autobusu pakalpojumus, nodrošina to, ka autobusi šajās pašvaldībās brauc. Dažas no pašvaldībām ir pašām pieder šie autobusi, bet daļa vienojas ar uzņēmējiem, kas to nodrošina. The county of Aust-Agder, they had agreements with a private bus company. Tad šai Aust-Agders rajonam ir vienošanās līgums ar privātu uzņēmumu. And this bus company built Aust-Agder out of its activities on the transport sector. And what was revealed after audit, it was that this private bus company had billed the county of Aust-Agder for activities which the Aust-Agder county have not asked for. Tātad, pētot šo lietu, tika konstatēts, ka šis privātais uzņēmums, kas nodrošināja autobusu satiksmi, ir izbūvējis un nodrošina kaut ko tādu, ko šī pašvaldība vispār nav lūgusi darīt. This was considered unlegal state aid, and the bus company had to pay back what they have got paid for in excess. Tātad tika atzīts, ka šīs valsts atbalsts ir sniegts nelikumīgi, un visa nauda, ko viņi saņēma, bija jāatmaksā atpakaļ. The case went to the Norwegian court, and I think they made now, just a couple of weeks ago, a final agreement in court how to deal with it. Un šī lieta nonāca Norvēģijas tiesā, un es šķiet, ka pirms pāris nedēļām viņi ir nonākuši līdz gala rezultātam, kā tad tikt ar šo situāciju galā. Then we have a case of swimming facility in Tromsø. In Norway we have both public and private swimming facilities. Tad nākamais stāsts būs par Tromsø, kur ir izbūvētas peldbaseins. Mums ir Norvēģijā gan publiski, gan privāti peldbaseini. As a main rule, the public swimming facilities are more for education, how to learn kids to swim, but private swimming facilities are more for recreation, fun and leisure. Pārsvarā šīs sabiedriskie peldbaseini ir bērniem, lai mācītos peldēt, tagad izglītības nolūkos, bet privātie ir vairāk atpūtas peldbaseini. In Tromsø, which is a city of 60,000-70,000 people, they did not have this private swimming facility, so the municipality found out that we can give money to this facility and also to build up a swimming facility, not just for education purposes, but also for leisure, fun and family free time. Tātad šajā Tromsø pilsētā nebija šāda privātā baseina, un tad pašvaldība izdomāja, ka varētu uzbūvēt tādu, kur nodrošināt cilvēkiem iespēju ar ģimenēm atpūsties vai citādām izklaidēm.
And the question was if this had any negative effect on private competition. Bet jautājums ir tāds, vai tas atstātu kādu negatīvu iespaidu uz privātiem uzņēmumiem. And then the European Surveillance Agency, which looks into these matters, they said that they accepted these finances in Tromsø because it was a too long distance to the nearest other swimming facilities, so this had no effect on competition. Tātad Eiropas uzraudzības aģentūra nolēma, ka var piešķirt šādu finansējumu, jo Tromsē atrodas pārāk tālu līdz citai vietai, kur varētu būt šāds peldbaseins, un tādējādi tas neietekmē konkurenci. So what you can learn about this is that something is okay in Tromsø, but this had not been okay in Oslo. Tātad tas nozīmē, ka šajā gadījumā Tromsē tas bija iespējams, bet tas nebūtu iespējams Oslo. Then we have a very interesting case, in my opinion, and that is the Analysis Center in Trondheim. Un tad, manuprāt, vēl kāds stāsts par, manuprāt, ļoti interesantu gadījumu par analīžu centru Trondheimā. The municipality of Trondheim, they run an analysis center because they have to see into that the water provided to its citizens was of no health danger. Tātad pašvaldībai bija nepieciešams šāds analīžu centrs, kurā tika analizēts ūdens, ko pašvaldība piegādā iedzīvotājiem, lai pārliecinātos, ka tas ir dzerams. This analysis center, when they were finished carrying out all what they have to do for the municipality, they have more capacity to also provide analysis services to the private market. Un šis analīžu sniegšanas centrs ir tik jaudīgs, ka tas var nodrošināt pakalpojumus ne tikai pašvaldībai, bet arī privātu uzņēmējiem. In Trondheim, you had other private analysis centers, and they said this is unfair competition because the analysis center owned by the municipality of Trondheim, they don't pay rent, they don't pay taxes, they have human resources from the municipalities, and so on, and so on, and so on. This is unlawful competition was held out from the private analysis centers. Tā kā Trondheimā atradās arī citi privātie analīžu centri, tad viņi protestēja pret to, ka šāds pašvaldības nodrošināts analīžu centrs tiek izveidots, jo skaidrs, ka tur nebūtu jāmaksā telpu nomu, tāpat arī darbinieki būtu no pašvaldības, līdz ar to tas kropļo konkurenci. They was heard by the European Surveillance Agency. They said that this is unlawful of the municipality of Trondheim. Un Eiropas uzraudzības aģentūra tātad nolēma, ka tas nav likumīgi. Then the municipality of Trondheim had to choose between two things. Either they stopped to provide services to the private market, or they had to reorganize their analysis center. Un tad bija divi varianti, ko darīt ar šo analīžu centru, vai nu vairs nepiedāvāt pakalpojumus privātajiem uzņēmējiem, vai arī pārstrukturēt vispār šo analīžu centru. They choose the last option. Trondheim put this analysis center in its own company. Now it has to pay rent, it has to pay taxes, it has to pay when it uses resources from the municipality of Trondheim. That is, the analysis center have the same operational cost as any private analysis center. Viņi izvēlējās šo otro variantu, pārstrukturēja un nodeva šo analīžu centru uzņēmumam, kam līdz ar to ir jāmaksā tādi paši šie darbības izdevumi, kā jebkuram citam privātam uzņēmumam. They compete now on equal terms, and then it's okay. Un šobrīd šī konkurence notiek uz vienlīdzīgiem noteikumiem, un tas ir pieļaujams. We also have issues of broadband infrastructure. Mums bija arī kādas problēmas ar platjoslas infrastruktūru. As someone of you should know, will know that Norway is quite long, and we have a lot of
rural districts with very few inhabitants. Kā jūs zināt, Norvēģija ir ļoti gara zeme, un tajā ir ļoti daudz lauku reģionu, kuros ir ļoti maz iedzīvotāji. A lot of places in Norway you have no market for private financed broadband infrastructure. Un ir ļoti daudz vietu, kur nav šādu privāto uzņēmēju, kas nodrošinātu platjoslas pakalpojumus. So there is now notified an exemption from the state aid rules that the state government can now provide aid to build broadband all over Norway. Un tādējādi ir izveidots šāds izņēmums, ka ir iespējams nodrošināt valsts atbalstu šādas platjoslas ieviešanai Norvēģijā. We have another case that is sale of concession power. I don't know if you have the same system here in Latvia, but in Norway we have water power plants, a lot of water power plants, which is normally owned by the municipalities. They provide a lot of power, and we have agreements between the municipalities and the power plants that the municipality, they should have some advantages of what they pay for the power from these power plants. Tātad vēl kāds lieta par koncesijas tiesību pārdošanu. Es nezinu, kā ir šeit Latvijā, bet Norvēģijā mums ir ļoti daudz hidroelektrostaciju, kuras pieder pašvaldībām, un pašvaldības tātad vienojas ar šīm hidroelektrostacijām par noteiktas jaudas nodrošināšanu pašvaldībās. One municipality sold this advantage to another company, a right to buy power at a fixed price. Un šī kāda pašvaldība pārdeva tiesības kādam privātam uzņēmumam iegādāties noteikti jaudu par fiksētu cenu. The problem was that this agreement said the price was fixed for 50.5 years. Problēma bija tāda, ka šī fiksētā cena bija noteikta uz 50,5 gadiem. And then the prices developed in that way that this looked like a very good agreement for the buyer. Was this state aid? Un līdz ar to ar šo valsts atbalstu tas bija ļoti pircējs, kas iegādājās šīs tiesības, guva lielu labumu no tā. It sounds like state aid, but the ESA, European Surveillance Agency, came to the conclusion that it was not state aid. That is because this municipality had made a very thorough investigation into how to price this product when they sold it. Tātad Eiropas uzraudzības aģentūra konstatēja, ka tas īsti nav tomēr valsts atbalsts, jo šī pašvaldība bija veikusi ļoti skrupulozu pētījumu, kādai būtu jābūt šai cenai. Okay, I just have one more minute. I will soon finish up. I jumped Bergen Church Council. I will just mention the financing of Sandefjord Football Stadium, which is quite normal in Norway, that municipalities would like to give money to football stadiums. And also the municipality of Sandefjord did that. Es pārlekšu mazliet, piemēram, par baznīcu, turpināšu ar futbola stadionu finansēšanu Sandefjordā. Ir ļoti daudz grib futbola stadions, un arī šīm pašvaldība vēlējās izbūvēt futbola stadionu. So Sandefjord gave property to the stadium worth around 3.6 million euros. Tātad šī pašvaldība nodeva futbola stadiona ierīkošanai vietu par aptuveni 3,5 miljoniem eiro. On this stadium, the Sandefjord Football Club, which is top 20 football clubs in Norway, plays their home matches. Tātad šis futbola stadions Sandefjordā ir komandai, kas ir Norvēģijas futbola top 20-niekā. And this football club is business. So it will be obviously one of the conditions for state aid. If you give money to Sandefjord Football Club, you meet one of the conditions.
Un tātad šis Sandefjordas futbola klubs tur spēlē savas mājas spēles, un tā kā šis klubs ir uzņēmums, tad attiecīgi šis nosacījums par uzņēmējdarbību ir izpildīts. This was solved on that way that Sandefjord Football Club have to pay market rent when they use the stadium, but all the kids and all the not business football using the stadium, they got it for free or for low rent. Un tas tika atrisināts tā, ka šis futbola klubs maksā tirgus cenu nomai par šo stadionu, bet pārējie, kas tur dodas trenēties, vai bērni, kurus tur apmāca, viņi nemaksā nemaz, izmanto šīs telpas par brīvu vai arī par niecīgu maksu. I would just like to mention two small things before I stop. The last one is an upcoming task which I myself and a colleague is working on. Un es vēl pastāstīšu par vēl kādu lietu, pie kuras es strādāju kopā ar savu kolēģi. We are putting now up business called Norwegian Digital Arena for Education. Mēs veidojam tādu uzņēmumu, kas saucas Norvēģijas digitāla arēna izglītībai. Every Norwegian municipality and every Norwegian county is invited to be an owner of this company. Un ikviena Norvēģijas pašvaldība un rajons ir aicināts kļūt par šīs arēnas īpašnieku. This company should provide curriculum for students for free. Šī arēna tātad nodrošinās visiem skolāniem mācības par brīvu. To do that, the municipalities and county have to pay someone to produce the curriculum. Curriculum? You know, yes? Tātad ikviena šī pašvaldība, kas piedalās šajā vai kļūst par to šīs arēnas īpašnieku, tātad maksā, ja piedalās ar savu maksājumu daļu par šīs mācību programmas izstrādi. If we succeed with this, then we take the bottom out of private publishers providing curriculum for the schools. Un ja mums tas izdosies, tad mēs faktiski izsitīsim pamatu tiem, kas ir privātie uzņēmumi, kas publicē mācību grāmatas studentiem un skolniekiem. And we think we will succeed in fending off complaints from private publishers on these matters because we will try to organize this like it will not be reckoned as state aid. Un es domāju, ka mums izdosies to sarīku organizēt tādā veidā, ka tas netiks atzīts par valsts atbalstu. Okay, I think I stopped there. I could have said a lot more, but then I go out of the schedule. So thank you very much. Tad paldies jums liels.